Ahi twashikire omu mwanya ogu twashanga ebintu ebirimu enju n'amatungo hamwe n'entookye bicwekyerezibwe kandi bakama b'eka baba batarikureebeka okwihaho haba hakuumirwe poliisi. Ebirabyo nabiri nkatwara abakakiiko k'ebyamataka kurambura itaka ryange eryo rushozi rya byasha bwanyuma yo kuheza kusinga omushango kitwashikireho abone nifa nabo omushango ogu bazibira abakakiiko then na bwanyuma RDC yagamba nabo bayanga yagira ati yagambirwa chairman w'akakiiko ati bayangira bareke ati ninyisha kwisha noheri yargamu ati ndebugandira ningamba nabo then abakakiiko ko baragireho ni tutwaheza kurgaho abataka bazibire abakakiiko kurambura itaka ryanjye batahira famu yanjye barya amatungo. Tibijuka Francis orumukama w'ebintu bwahatashobangirirwe kandi tayineho kwegamanukwe kushaba government kumuyamba ikataho mu nshonga zabo hakuba abantu batandikire kutwarira amateeko mu ngaro. Kikacabireho ebirabyo na bitano okwa katano 2018 bwanyuma nabwo yo keza kusinga omushango kotuboroka kisha kanto mukoti akanto omwitaka acheza kunto mwitaka bakakura emugorora ya koti then kibatabarza kote kibasamaninga nabwo bakagaruka bakisha bakagaruka bakatema intoki zanje mwena hateji ebire system shona government tekikorashi ebintu bireho tengu byetegereza Paula omwana ubu ezebara kufa iyo ticumanya bamwe abatura n'ab'enshonga ejo bagigambaho benu bakabanza kutema urutoki hati bizenu bacwekereza enshaferi yeme ebintu nyamwingi babagira embuzi babaga entama ebintu omunju byona babitematema abokuba ntibamanyu abokuba nahate banu bajyangu n'ekyo kibiro tubakabire kumaririza ngo bakaba bagaruka muchunguzi jofuro y'omujwekero wa presidenti omu district ya Ntunga mukando obire yataho mu nshongezi yajumerera ekikorwa eki weno rubanjo rukatandikira ntakabere nakwije kunuya nabamwe abunagira umbigire bakarukoraho obwahata abantu barikuhika batano nibo bakwasirwe kandi bakumirwa ha polisi obwo kuchondoza kuri kugenda omu misho. Gasha kwa Simon Ayamba.